Kumsang ni som ni pathum July ni som le pakhat ania Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu jongjong te in vawiin chibai kan buk theu acheu kan subscriber ten kan hriat chak ema bangin Manipur state buaina lam kan lu chil main Ukraine le Russia indona kalme ka hian update kan han nei lockdown ani ni jana khan tila tukin jinglam thole ni jinglam chu hani jok ma towa ma takmaya khan Russian sipai ta chuan Kiyv khopui chunga air strike annaya heta hian nunachan hanom leom lo chu hriat ni chialo ma sela bungrole thildang tam tak ti chiat anaya tukin jing khovar ma Russian sipai ten Kiyv khopui hanbai hi tuntha July thachunga Kiyv khopui hanbai voi ni na ania kan hriat thawangin Kiyv hi Ukraine capital ania Russian sipai te hian Kiyv khopui baina tan hian Iran kut chuak shahed drone an manga heng drone zongjong te hi hazawain an target an thlen male puen khoi tak tak main azawain ka thak vek ania rang taka information kan don dan chuan Kiyv khopui chunga le a chevela hian Drone Strke awanga chiat naimo liam tur le nunna chan po anom lawani tin The Guardian chuan an report ani Ukraine chuan NATO member ni deal na athelu nuwa tun thleng hian NATO member lalutur hian natakin hanormek zela Nizan Khan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan mipuitan hena thucha asoina NATO Summit neitran hanidona hei hi Ukraine tan chuan NATO kanjomna turatana kongpoimo takmai ain hontran na hanidona mase member ramthren khatta chuan tuna hian Ukraine hi NATO member laklu ahim lawani tin hansoi chuaka ram tamjok tero chuan kanlu hi anram titoa NATO Summit lowam tur hian NATO member Ukraine aluna tur hian signal chiang tak min pek kan bai sayani ati The Guardian chuan report anpek danin Russian supaitan Ukraine capital Kiyv khopui chunga nizan tukin jinglam panga beipui thakna vanboro ka tanga hankalpuina hian report kim changjok kan don danin Kiyv khopui chunga hian ka thak lo drone pakhat an hu chuaka hei hian poi khoi na alo nei mana civilian poi soilo private in thren khat ta chu he drone hian alo beya pon lamatanga be hani wangin tukver dar thalang te ati chena sahlea hei ba ka hian pon lampanga in hungna thil tam tak ta chu ti chiat anei boka mase he drone hi ka thak zui ngal ania hetianga private in te alo beina wang hian nunna chan le liam turero chu report tur hanamri lawani antibok voin chun vela khan The Guardian hian live update anei dan chuan Ukraine chuan nimin thotan nia khan Ukraine Eastern City Bakhmut khopui le ache vela beipui thak na han kalpuina lotling takin he beipui thak na hi kalpuania counter offensive chu lotling takin nei ania groundna masona tam tak kan neya Russian sipai ta chu mun tam takatangin chua anetin an puang zara mase Russia chuan hein beina hian Moscow sipai ta chuan Ukrainian sipai te advance an laulu thaina tur chin kong hi bituk sak anneya chumi chin bak chu Ukraine sipai ta hian an pel lawani anti ve thung Ukrainian sipai ground force zongjong chunga thunai tu tana anda General Alexander Syrski chuan Bakhmut city le ache vela hian kan defense force ta chuan inkarah le boruak thleng zongjong ta chu vawiin han control an hnuaya anda theitoa kan melma Moscow sipayanga mozat ta chu counter offensive mang hian an position atanga chua anitoni ati hebaka hian Ukraine chimlampang rambung thena Ukrainian General Alexander Tarnovsky chuan Ukraine chimlampanga counteroffensive kan kalpui mekna hian Russian sipai ta chuan thil tam tak anchana nunna tam tak anchan boka darkar somni pali kalta chung khan anral phum tam tak chu ti chiat sak anitoa he darkar somni pali kalta chunga operation kan neina hian Moscow sipai nunna chan hi zaain antam zokani atibok Ukraine chimlampang rambung thenle Bakhmut khopui le ache vela hian Russian sipai le Ukrainian Armed Force te nasataka inkana athen meka wangin Moscow in unclaim dan le Ukrainian Armed Force ten unclaim hi adik chemti hi
fin fiat thei ani ri lawani tin The Guardian chuan han report tel bok mase The Guardian hian fin fiat thei china Ukrainian Air Force te hian Moscow sipai ten sahet drone manga Ukrainian capital Kiyv khopui han beina hian heng drone te hi Kiyv khopui chimchak lampanga tangin han ron thlok luta an zinga somni le parukhi ka thak ngal ania mase chanchin report thar bera chuan drone panhi dangta chuan Odesa khopuya administration building han lo bei vemek boka heng drone panhi te hian Odesa khopui chunga hian bom han thlak awangin administration building han bei hi longcholna hmuna building poimo tak mai pakhat ania hei baka hian Odesa longchol hmuna port terminal building panni chu bei ani boka hei wang hian Ukrainian thlai tharenge mozat thon chua tur handa khom chu kangmein atuama mase hei hi rang taka thelmi ani wangin chiatna lian thamero chu athlen man lawani hanti bok hetilai hian voin chun darsom panni arik madeu khan UK Ministry of Defense nuaya intelligence station report anpek danin Moscow in Ukraine ramchunga beipui thakna hakalpui meka hian contract sign pui farm hrang anaya heng farm hrang te hi ral thuam siam chuak turte Wagner group mangdewa sipai group thren khatte ani boka heng zinga group tamtak Russia in remna thuthlung azia puya Ukraine beina tana amman tangkai tak mai volunteer group samthum veljat tachu thale August kumsang ni somni pathum hatop huna hian inremna thuthlung hanjia chu atop dona Russia hian inremna thuthlung hanjia chunga ral thuam anmamo tele thildang hanmamo chihrang petura ain tiamna chu ahlan cholo wangin heng group samthum te hi anlung oilowa Kremlin nena antho hona tang hian tho hona thuthlung hanlo sain to chu kalplang puin mase August thatopa hian chu tho hona thuthlung chu atop dona wangin atop rol hian in nudo san antum dona ni tin an pungjar ani kan soita kang khan voin hian NATO Summit an nei trana Lithuania khopuya nei ania The Guardian in hemechung changa live update an nei dan chuan US National Security Advisor Jake Sullivan chuan Ukraine malam huna NATO member hani theina turin he samita hian US le athurwal pui ramhrang te chuan Ukrainian abai sayang hian NATO member hani theina turatana thulom omlam positive message chu ti lan hania tuntuma NATO samita hian thilpom tur pakhat kan nei boka NATO tranpuina tur package thar chu voin hian pom ani donani atibok Norway sarkar chuan kumin chung hian US dollar maktaduai zakwa somruk Ukraine tranpuina tan hian pek chua antumani ti anlo puangtoa mase voin lama hian Norway sarkar hian thu chua thar siamin Norway sarkarin Ukraine nena tranpuina pek tur hi dollar tlukle dingon ni point panga ti pun ani thu an puangjar bok Al Jazeera in report an pek danin Kiyv khopui beina hian Russian sipai ta chuan ril runai takin thil antia NATO member te in mu khom na NATO Summit thi tran ani malokin Moscow chuan Kiyv khopui nasa takina beya Kremlin thupe kanga Russian sipai ten Kiyv khopui NATO Summit tran ani maloka an bei hian omzia thui tak anaya hei hi Russia in NATO laka warning apek na ania mase NATO chuan kan thutluk na kaltlang puitur hian khoiram laka tang point warning mumaila eng warning main min daldon lovani anti ole Manipur state buaina lam lohoi vele thungila Meitei hoin game hrang an play chomek zela hei hi mitam tak aoi chin an lo omboka Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF ten thuchua an siam na trin an letterhead chu Meitei ho hian siam danglamin thuchua chihrang ITLF siam angin an lo ti chuak to thina voin July ni somle pakhata po hian thuchua anron siama he thuchua anron siam hi danagas point ron la chongin ITLF ta chuan kuki ten anlo chin area hill district hrang an dominated area zongjong chu kukilan tin thutluk na an siama an approve ani tin an pongjar ve ani Meitei ho ten ITLF thuchu om taka dot thu ITLF minga press release anron ti chua hian namte nawjok kuki le zomi te minthen faitumin voin theng hian Meitei community te chuan ma an la chunjom zela Manipur state sarkarin atan pui firfiak pol
terror attack na nasatakin kantok chawa chumi chuan a effect chu kuki le zomi community te chuan kantura mase he buaina chingfel tur hian state sarkar le central sarkar te chuan engma tu thleng hian thilti anla nei lowani antia voin hi ethnic violence athan tiratanga nisom rugle pakkuana hanitoa kuki zomi tribes te chuan heile chan hi kantur toa chuwang chuan indigenous tribal leaders forum ITLF te chuan hethu pakhat manipur ti hi kandau dala kuki ten kanop chin area zongonga chuan manipur ti hi langtolowin kukilan ti in aming hi thak ania ITLF chuan hethu chuan nuwa hian kukilan tilowa manipur tia soina awm chuan kandau daldon ani ti chuan indigenous tribal leader forum te chuan separate kanni na hi kan declare manipur state sarkar laka hrang laka in rel bolna sarkar thar kukilan chu wantlang ma kan puang zara kan approve ani antia tuna tang chuan social media le official document zongonga po kukilan tin soivek to tur ani ITLF te chuan central sarkar nena hian huntra nisomruk pakachung zat mai kan petwa masehe michung hian engthilma ti an nei lo wangin hethu puanjar announcement hi lo thei lovin kan siamta ani he information ti chu ani tang hian social media account ate website zongonga te po kukilan ti hi manvek to turani tin thuchua hian hanjek langbok ani ti chuan thuchua topa hian ningsain tu hi ITLF tuna media and publicity Charles Lamek tu ginza volzong chuan ning assign nan angin antar langbok mase hethu chua hi voina hian ITLF te hian an siam lova an website lampanga po mu tur awmlo boka tin kan confirm theidanin meitei tu tenemo letterhead tidanglamin hethu chua hi voina hian anron siama zofa te inpum khatna unity chu trender turin kukile zomi inkarah amma historya boruak anlo nei to zongjong te hrang chungin kukile zomi community tin anron mention bika kukile zomi ten antorna te meitei holaka harsat na anto wanga hreom taka anomek thu an soinulaka hian zofa tribal ten an opchin le an lua chin area zongjong chu kukilan tin manipur ti tolo turani ti hi anron soilang zui boka hei hian an gol chu ati chianga zomi tia kan soithin zofa ta jinga subclan pakhat paitele zofa subclan jinga adang pakhat kuki te inkara hian harsana siama hol phel hi meitei hote hian anthil tumber ania kan video kal tolama po khan report kan ron petoa kuki le zomi militant thote anin kap chiama zomi jingami pariat lain nunna anchanani tin dot anlo thedar to bok ani tichuan kan tribal pui naga te point hei hi thutaka ngain an Facebook page le an Twitter lampanga te anron talang ngal boka manipur state ta zofa te tho hona le anton rol na hi ti chiat antumber ania kukilan ti hi zofa subclan hrang te hian anpom don lo ti hi meitei ho te hian chiang takin an hria marpoin anpom lawanga chutiang bokin vai pheite paite te thadau te point anpom don lo ti hi meitei ho hian an hra chiang hlea ti chuan zofa chipeng hrang subclan hrang te inkarah hem thaka min thrender hi anthil tumani ti chiang takin alang to ani hilaria thingtlang khotak te frontline om te ronbein hlotlin na anei thei tak lawa meitei ho hian hilaria te hetianga hanron beithrina wang hian nunna tam tak anchan towa army telaka harsat na antok zau boka army tenena in ka trum anei nual towa tichuan heng anin kana hian meitei ho te hian nunna anchan nual to bok ani nimin lama kanchan chin thara khan report kanron petoa Imphal West le Kangpokpi district in Rina frontliner Meitei militant thoten army te ankapa hein kana hi engwanga chuak nge ti hi tun thleng chuan hriat thei anilowa Meitei ho te hian army te silai le an silai mu te hi laksak antum nge army te paltlanga Kangpokpi frontliner ronlu hi antum ti chu chiang takin hriat nilo ma sela army tenen hian hunrei tak chung hanin kan nuwa
nijan lama khan thuthar kandon danin Imphal West le Kangpokpi district in Rina frontline Meitei le army te inkana hian Meitei lam hian nunna anchan nuala Meitei mi somvel chu nunna chanjinga hian antela heng mi te hi Meitei Police personnel deuh ania Manipur State Sarkar hian Meitei te atran puyani ti hei hian chiang takin hatilangin ahriata mase Manipur State Sarkar chuan he thina thleng chungchang le police personnel te an thina hi engma puanjarna anei lo thunga Manipur State Police mi somzatin nunna anchana hi Manipur State Sarkarin athubbo mai thei hi thilmak takpo ani Meitei Arm Group Arambai Tengol le Meitei Lipunte Langza Village le ache vela rong taka anon cheta David Triak anon thanua khan Langza Area Leisan le Langza inkarah vela hian silai puak ri hi engtiklai main hachol tak lawa akhat tokin hapuak teu ranga Meitei hote hian ronlu chil hi antum ranga mase kan volunteer ten thei top choin handang ve mek boka hei wang hian ni tinin inka na achok deuh ranga lian tham takin inka na homlo ma se Leisan le Langza inkarah vela hian tun thleng hian englai poin silai hi akhat tokin hapuak deuh reng ani nizana pokhan Leisan le Langza inkarah vela hian silai pok thom hriat ania thil thlen dan zukfin fiaturin intirzui ngal ania zofa tribal volunteer zingami engemazat chu an thleng thani in country mase helai hmuna hian nizana khan engtiang takin nge inka na hi athlen tak ti hi hriat mai thei anilawa mase report hrang kan dona tanga halandan chuan nidanga anti thinang bokin Meitei hote hian rala trangin silai anon met puaka mase zofa pasal thra kan volunteer ta chuan an om veni ti hriat tirna turin achan let nan silai amu omlovin aruakin an kap puaka Leisan le Langza inkarah vela hian venghim tu volunteer te an la om rengani ti an hriat tirna ani deuh ber ome Meitei hote hian Hill Area district hrang te frontline ronlu chila ronka vak khi tuna chuan an sim deuh ni in ahriata hunenge machan chung chu in kana lian tham tak thleng lovin Meitei le zofa tribal te inkarah inti buaina bika hi chuan chiatna lian tham thleng om lovin tun thleng chuan ala om mek zela tun hnaya Meitei ten thina hanto number tum chu army tenena anin kana kha ani deuh maya tharum thwa in ka ton na lian tham hi cholsan deuh rima sela political solution hi anjong mek vevea zofa te khai khom tu ber indigenous tribal leaders forum te chuan central sarkar nen indorna anei meka heti role hian Manipur State Sarkar chief minister maibaka BJP MLA le minister ten central sarkar andor ve mek boka groundna silai manga inkana in political level in beinale media kaltlanga in beina hi abo ruak aso sang chotran hle ani Mizoram State chunga po kan u naw zofa te torna wang hian pol thrang te an thin rim aso sang chotran viawin ahriata kan channel lampanga khan ZCN ten video anti chua patriotic prayer call tia ansoi zofa te ta na chongai tong trai rual July nisom pathumatranga nisom panga chung nithum chunga anei tura zofa khovel mun thranga omjong ten lozom vevek tura an somna kanron te chuak towa ti chuan kan chanchin thar kalta lampanga khan ZCN ten ma anlakna turjinga hian protest rally kha atela masekhata khan thuchua ansiama zia solpal aum hlaumaya zona thak Christian network ten he program an huaihawt tura hian nithum chung July nisom pathumatranga nisom panga chung hian dorpui hall aizol Mizoramah chongai tongtrai nei anidona tichuan nisom panga chun darsom pahnia hian Manipur State ta tharum thona thlengmeka Meitei hotelaka zofa ten harsatna antomek chu kandu lawa kandau dalani ti lantirna turin protest rally kongzo runpui nei antumbok ani hunrai tak chung o tur he program anbuat sai chungchanga zona thak Christian network ten video message thranga anti chua hi channela upload toni masela thirtu kantam vak lawa wangin tuntuma hian in thirnon le phot teang Zona Trke Christian Network has organized a 3 days patriotic fasting prayer
on the 13th, 14th and 15th, which is specially dedicated to the crisis in Manipur. So we would like to invite all the viewers to take part in this prayer. As we all know that Manipur is in turmoil, which is a result of the ethnic cleansing carried out by the Meitei communities against the minority Zonatlak tribals. And it has taken a toll on us. Let me remind you that around 111 people have lost their life. Around 197 villages have been burned down. Around 357 churches have been burned down also. And besides that, around 7,000 houses have been looted, ransacked and burned down. So people are homeless and they are now seeking refuge in the relief camps which have been set up in Churachandpur and Kangpokpi district. And there are about 204 relief camps and around 41,425 internally displaced people are there in these relief camps. So I would like to plead earnestly to us to unite and pray. Zonatha Christian Network in Mizoramah buaina le muntina buaina tok tatan nithum chung lalnu est herin chonghei chongtrai a huaihawt angin lo thleng tur ni zulai ni som pathuma tanga ni som panga sang ni le som ni pathum hian ruat ani a he huna chongtrai na chonghei chongtrai lo tel thau to le lo join thau turin mi zong som in ni he hun hi ani lo mi zona thlakte kan tran rol na hun tur chu Manipur mi puin in chongtrai na nga in kan som chawani zona thlak Christian Network in Manipur gam buaina to kisaina ni som le ni thuma kipana zulai som le thuma kipana som le ngatan esterina agam mite swatang na dian ngol thum na pon bangin thum na akisoma munchi mualchia zona tlak singtang mi om teng teng ye yuna nom na muncha twana join din ka hon chia lua hi meitei te na in ilo biakin ten hal sakwa isangam te mulki muai takinon tha sakwa yai tan bang chubanga yai tan paila dia chi Manipur din mun ki theilo hi manin na thum nau tu taka kapoi mo pen wai manin ko pe ma yai thum na tel din kon chia lu hi ki pa ke zona thlak Christian Network in Manipur rambuina le zona thlak mun tina hai an boina ani thum sung lalnu estherin Zudami pui hai san sukan theina dinga tong China rot angkhan July ni som pathumai thokani som panga chen hi tong China hun rotania chu huna chun na huna lozom venge ngei ding kan hung fil cheu Manipur boina hin mithi zale som pakhatan ta khuza som kule pasari ro hangena ta big income za thumle som nga paku ro sitin ta boka Ralza mi sing li sang khat zali som ni le pangan ta relief camp khom izani le pali lai lo ta chu le chun tu huna ding hinan no mani ei ni zo na thla khai ta dinga thang ro la ding hun chu voi sun hin Manipur tlang ram mi haim I tong China an lo hak singani kalomi zona thlak Christian Network hon Manipur gamboi zi in nithum sung an ngol taw gamlung se zi in ahung thlungding July 13 akona 15 Jan 2023 ting hijitaw na ahi pangkhom dingin kahinti movie tu hilo ham thingthlang mi te ipan khom na diu chu Manipur a cheng driver mi hon na taw na ka hin ngai cha ovi pakipa ovi Ole tikhan chongtrai thupui turpo detail takin siam alani dona naktuk lama hian kan hriat chian thai chuan ronpuan zarle kan tumanga tin nisom panga chhun dar som pani tangin protest rally hi nei tum ania zofa mun hrang omte abik takin Mizoram chunga Mizo omzongzong ta chuan he protest hi ronzoma protest rally a hian rontel vek turin zetsian chuan minsom thau ani heti lai hian Mizoram chunga tho Kolaship district capital Kolaship khopui chunga protest hi nei ani mai thaya mase hemi chungchang hi chiangkwang takin thu kanla don lo wangin kimchang takin kanpuang jar thairi lo ani tichuan hetiang borok athan chhomek lai hian Mizoram chunga vek Zo Reunification Organization Zoro ta chuan thu chua an siama he press release sa thu chua an siam hi kan han chiar chua kange
Manipur kan unaw te thawang hauna le torpuina punkhom buat sai ani done zoro chuan zofa to phot chu tel turin min somani July ni sari zirtop ni chun dar som pani khan Zo Reunification Organization Zoro chuan Executive Committee meeting kan naya he huna hian Manipur tol chung boywanga kan chipui kan unaw te harsat na to mek chungchang soi ani Manipura zofa te ti chimile nuai bo tumna kalmek chuan thani alo pelta he malak na tenom tak khian kian zai alarel lawani Zoro chuan Manipurin aop mek zofa te anamanga nuai bo antum mek na tranga dam khachuak tura an beina le Manipur ro relna lakka lasang tura India sarkar angen mek hi athopani ti kan puang non le ani khovel mun sang tranga zofa te hian tuna Manipur state noya zofa ten kanram hum him tura an beina hi an thop rengdon ti hi Zoro chuan achiang ani zofa te hi kan tran rol chuan engkim kan ti theya kan ti don bok ani Zoro Executive Committee meeting chuan Manipur tol chung boina hawanga kan unaw ten nunna anchana anin le lo anchan boka chenna le eile in tur tlacham thranem tak anom hi na kan tia kan torpui takzat ani Manipur kan unaw te torna kan torpui ziale nunna chanta te kan sunani ti lantir thra kan tia nisom pani July kumsang ni somni pathum nilai ni naktuk chun dar som pania vanapa holkota punkhom buat saitum ani heminia hian kan unaw dimlo taka ngai satu Manipur Chief Minister N Biren Singh Lim haltur ania India Prime Minister Narendra Modi chu Manipur buaina chungchanga engma asoingam lo wangin alim halturani tin kan unaw pa Zotlangwal David Chek rong taka thattu Meirambang Romesh Ramang Lim hi haltur anibok pathian tranpuina dilin trong trai rolna hun man aniang Manipur tol chung boywanga kan unaw te tornale nunna chan te sunna zoroin abosya hian zofa khovel mun sang tranga omte atam thayang ber rontel turin kan som anitin thuchua hi ansiama Rainbow Mizo Channel chuan he program hi live feed kan ron pe chuak thailo ani point cover ngai ro chu kan tuma kan cover na te video kan channel lama in lo chang thau don nia ole khati jong kha tuntumata na video kan buat sai thaite nile phot sela kan channel min hlut saka milongai thak sak thrin tu jong jong ta chunga lom thu kan soya lowinen kol thaula Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia